Danes bomo kuhali, delamo v živo, delamo bomo sladice. Gremo, akcija, prav. Evo, prva stvar, ki bomo naredili, bomo delali s tortili. Zdaj bomo pa z tega naredili rolice, tubice. Se pravi, zvijemo v nekaj tazgale. Nekaj tazgale, ok? Da jih damo pa na 160 stopinj za 10 do 12 minut. Tukaj noter imamo 100 gramov mascarponeja. Dajmo dati pa še 50 gramov namaza mandljevega s kokosom. Zdaj pa tole noter zložim. Takolele. Takolele, pa takolele. Še tokle ostalo, po moje še za ene dva. Tako da ene 6 jih lahko naredite. Wow! Takole tole zgleda. Z druge strani. Pa neka frušta. Zelo je podoben okus s princeskam. Veš tako, zelo zelo. Tako da naredite. Toster moramo prižgati. Takolele. Ali nekaj jesti. Samo vohala sem. Vohala sem. No, vohi. Evo, zmiškaj. Tako dej banano, pa tako dej banano, dej pa eno žlico namaza, pa dej eno žlico namaza. Baži. V glavnem malo pogiba se takole po ta novem tortilja. Četrtine. Tole, pa takole. To je eden. Evo, gledam samo še tole peč. Ni lih toliko ful dober, je pa isto ful dober. Ne, ni toliko ful lepo, je pa isto toliko ful dober, ker namaz to. In se lepo to ponuje s tolem. Delali jo bomo iz toastov, katerem smo že odrezali sredico. To zdaj ali povalala, fino polvalala. Namažemo z čokoladno-olešnikovim namazom. Evo pa to zvili. Aha, maslo. Malo masla pogrejete. Aha, popekali tole mi. A ti želiš, ali kaj? Zmogla sem. En pa tole teče zvil, ki leta zgalele. Takole. Ne, takele plančke. Fantiči, prosim, da se naučite to, hvala. Tole zdaj bomo popekali, evo pa tole dali v mešanico sladkorja pa cimeta. Ne boste verjeli, sladica je narejena. To je to. Cimetove rolice z čokoladno-olešnikovim namazom, bam. Mejte se, uživajte.